Ćao ljudi, dobrodošli u novi klip i dobrodošli Serbijanski Brothers. Kao što vidite imamo jednu kutiju pred nama i u ovom snimku radimo prvi unboxing na našem kanalu. Otvarat ćemo kopačke Predator Little Zone. One su pre 2 sezone, to je Predator Little Zone 1. Bile su jeftine pa sam njih uzeo. Mene je briga to što su pre 2 sezone, pa možemo da počnemo da otvaramo. Evo ovdje imamo taj račun. Ovdje piše dobro to preko internet prodavnica Đak, Beograd Zemun i koštale su 1990 dinara. Evo ih kopačke. Vidimo kopačke. Meni se sviđaju. Evo ovako. Kramponi nisu baš nešto to onako, ali ovdje dizajn mi je to dobar. Znači imamo te zone. Ovo je pass zona. Ovo je ovdje drive zona. Ovo je ovdje sweet spot zona. Imamo first touch zonu i dribble zonu za driblanje, što je očigledno. Pa vidimo, dobro su kopačke. Kad bih ocenio, evo, ocenio bih sa 8,5. Vidimo, evo ih. Dobro su. To je to što se tiče ovog klipa. Snimit ćemo još jedan unboxing, tad ćemo otvarati Merkurijalke Vapor TRX FG2 i onda ćemo poslije snimati testinge za to i onda vi napišite slobodno u komentare koji bi skill želili da pokažemo. To je to što se tiče ovog videa, ostavite like, share i subscribe. Ćao!